Wayajibu fi hakihi ta'ala al-qiyamu binafsi. Wamanahu anahu ta'ala, la yaftakiru ila mahalin wala ila muhosisin. Wadiduhu, al-ihtiyaju ilal mahali wal muhosisi. Wadalilu ala zalika. Anahu lawihta ja ila mahalin, lakana sifatan wa kaunuhu sifatan muhalun. Walawih taja ila muhosisin, lakana hadisan wa kaunuhu hadisan muhalun. Wayajibu jeng wajib. Fi hakihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala, al-qiyamu binafsi sifat qiyamu binafsi, hartina jumeneng Allah kalawan zatna. Wamanahu jeng ari manana sifat qiyamu binafsi. Anahu ta'ala saenya enyana Allah ta'ala, la yaftakiru eta hante butuh Allah, ila mahalin kana tempat, wala ila muhosisin, jeng hante butuh Allah kanu nangtuke. Wadiduhu jeng ari lalawananana sifat qiyamu binafsi, al-ihtiyajunya eta sifat ihtiyaj hartina butuh Allah ila mahali kana tempat. Wal muhosisi jeng kanu nangtuken. Wadalilu jeng ari dalilna ala zalika kana sifat qiyamu binafsi, anahu saenya enyana Allah, lawih taja lamun butuh Allah, ila mahalin kana tempat, lakana maka tangtu aya Allah, sifatan eta sifat. Wa kaunuhu jeng ari ayana Allah, sifatan eta sifat muhalun eta mustahil. Walawih taja jeng lamun butuh Allah, ila muhosisin kanu nangtuken, lakana maka tangtu aya Allah, hadisan eta anyar. Wa kaunuhu jeng ari ayana Allah hadisan eta anyar, muhalun eta mustahil.